Deutsch als Fremdsprache. Nemački kao strani jezik. Lektion 6, lekcija 6. Das Obst, voće. Der Apfel, jabuka. Die Birne, kruška. Die Orange, pomoranđa. Die Mandarine, mandarine. Die Banane, banana. Die Zitrone, limun. Die Limette, limeta. Die Aprikoze, kajsije. Die Pfirsich, breskva. Die Pflaume, šljiva. Die Kirsche, trešnja. Die Weissel, višnje. Die Feige, smokva. Die Hagebutte, šipurak, šipak. Die Johannisbeere, ribizla. Die Kornelkirsche ili die Herlitze, dren, drenjina. Die Cranberry, brusnica. Die Heidelbeere, borovnica. Die Erdbeere, jagode. Die Maulbeere, dudin. Die Gojbeere, goji bobi. Die Brombeere, kupina. Die Himbeere, malina. Die Trauben, grožđe. Die Kaki, japanska jabuka. Der Granatapfel ili die Grenadine. Nar. Die Kvite, dunja. Die Melone, dinja. Die Wassermelone, lubenica. Die Ananas, ananas. Der Avocado, avocado. Die Grapefruit, grapefruit. Die Kiwi, kiwi. Die Kokosnuss, kokos. Die Mango, mango. Die Maracuja ili die Passionsfrucht, maracuja. Die Papaya, papaya. Die Drachenfrucht, die Pitaya, pitaya ili zmajevo voće. Die Pistaci, pistači. Die Walnuss, orah. Die Haselnuss, lešnik. Die Mandeln, bade. Die Kastanit, kesto. Die Kaze-nuss, indijski orah. Die Erdnüsse, kikiriki.